Аут. Так. Достар, жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Hormatly волейбол сүйүүчүлөр, Нурспорт каналыбыздын катталуучулары. Бишкек шаары жаштык арена, буюрса Баткен областы менен Жалал Абад областы оюн көрсөтүп жатат. Биринчи очко мына азыр гана сиздер көрдүңүздөр. Баткен 1-1 болду. 2-1. Достор. Баткен областы, Жалал Абад областы оюн көрсөтөт. 30 март 2026 жыл. Эрнис. Так, 2-2. Каналга катталбагандар сөзсүз түрдө катталып, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Буюрса жакшы кызмат болот бизден. Колубуздан келишинче. Ой, азамат. Сталбек, Токтогул району. Топ берүү Жалал Абадтан Залкар топ оюнга кошот. Касым. Сарыжан клубунун оюнчусу. 2002-жылы туулган. Кайрадан топ берүү. Жалал Абадтан кайтты. Жалал Абадтын пайдасыга. Эрнис иштеди. Эсеп сандары 3-5. Каналга катталып, ар бириңиздер мүмкүн болушунча бир жакшы ой тилек көрүшкөнүздөр. Нурислам. Лезвия. Касым 2002-жылы Сузактан болот. Сарыжан клубунун оюнчусу. Жана да айттым. Эрнис Идрисов 2002-жылы туулган. Баткен областы Кадамжай районунун тургуну. ВВ клубунда ойнойт. Нурислам
Nurислам to'sdi, Nurислам. Nurислам, Qadamjoy rayoni bilasizlar. Bek Jallovatda o'ynaydi klubda. Qasım ishlayapti, Qasım. Davlat to'plarga qo'shib, Chiki deb taniymiz. Out. Nurислам ishladi, Nurислам. 2000-yil tug'ilgan Nurислам, Qadamjoy rayoni. Top berib o'tgandan Nurислам top qo'yga qo'shib, avvalo yaxshi, orqadan Qasım ishlayapti, Qasım. O'sha hozir chapgan bolani tanımadım o'sha bolani. Birele shuni otini bilmaydi ekan. Zalqar ishladi. 2005-2006 bo'lish kerak. 6-5 Suzaqning qo'lini Jallovat klubda o'ynaydi. Klubning quramning o'yinchisi. Esep sonlarini aytib qo'yaylik. Jallovat 10, Batken 9. Ernest ishladi, Ernest. Qasım diagonallik o'yinchi. Stalbek bilan Chiki, Daygirovshik. Manas sana. Borborduk tempter. Turat menen Zalqar. Связка Bek Tursun. Libera Manas bo'lishi kerak, Manas. Eşballar 98-yil bo'lishi kerak. VV klubining o'yinchisi 98 ya 99 o'shanday. Yana bir shirakishni o'zini tanishtirib turaylik. Ernest İdrisov. Связка. Tosma var. Jallovatdan tosma var. Esepsonlar 12-12. Zalqar top qo'yinga qo'shib. Nurислам. Lezga, tilik. 13-12. Batken 13.
Жаллабат 12. Сталбек. Тоқтоғыл районы 2001-2002 жылғы ВВ клубының ойыншысы. МВД. Так, есеп сандар 13-13. Ернис Идрисов. Ернис işledi, Ернис. Aşağı, belki. Çoğunla. Жаллабаттың пайдасыға. Жаллабат 14, Баткен 15. Osma бар, бирок аутқа кетті. Жаллабаттың пайдасыға. Мұрат. Ақсы район құлыны 98 жылғы СКА Мор клубтың ойыншысы. Ернис Идрисов. Екінші линиядан. Топ беру Баткенде. Қабыл алу. Жақсы, арқаға. Қасым. Так, 17. Бектурсун аутқа чапты. Бектурсундағы 98 жылғы Ақсы районы СКА клубтың связкасы, учурдағы Жаллабат клубтың байланыштыруучу связка 12 номер. Сталбек. Оля. Баткенден алмашы болады екен. Бекболот болуш керек, аты шалгерді окшойт, қадамдайдан. Ерлан. Баткен районы.
VVD klubuning o'yinchisi 2002-yilgi. Top berib. Yerlan o'zi top qo'ymoqqa qo'shgan ekan. Zalqar top qo'ymoqqa qo'shadi. Yermis. Böyle. Bak. Almaşlı olmalı ekan. Siyasi almaşlı olmalı ekan. Lektorsun chiqqan ekan. Tak. Qosim top qo'ymoqqa qo'shadi. Yermiz. İşte o da. 21-21. Öte qo'lashib ketdi, bir-biri bilan. Olha! Nurislam Medetbego'lu, Lezya. İşte yani 22-22. Şot. Nete жақсы. Out. Yirmi 22. No'ruzga chaptiradi o'xshaydi. Tak, time out Batkende. Bugungi kechaning olib boruvchisi Qadir Jalmaz. Tak, o'yin ulanadi. No'ruz top qo'yga qo'shdi. Erlan. Mana aka. 23-23. Çallavat'ın faydasına. 24-23. Batkenden time out. Tak, oyun ulanat.
24. 24. Жаллабат қандай ойын көреді? Қандай тактиканы қолданып? Бектұрсын кімге береді? Ернис Жаллабаттан тайм-аут. Алас саңа зал. Так, ойын уланады. 25-24. Сталбек işledi, Сталбек. 25-25. Erdinç işledi, Erdinç. Yirmi altı, 25. Alas sana. 26-26. Salqar top oyunga qo'shib, qabul oldi. Yaxshi botganda. Qo'lyaga. Lezya. Sana. Yirmi yedi. Verdi. Oyun uzamadı. Top berip atkendim. Баткеннің пайдасыға. Birinci set. Так.
Екінші сет, достор. Birinchi ochkoni Jallobat olib kelib tur. Esep sonlari 1-0. Yekin Komandanın kapitani Jamal Musayev to'p o'yinga qo'shadi. 91-yilgi ulug' quramning eng semiqli svyazkasi. Out. Batken oblasti Batken rayonining klubi. VV klubining svyazkasi. Erlan to'sib qo'ydi. Tak, esep sonlari 3-2. Qayradanli Musayev Jamal to'p o'yinga qo'shadi. Tosma var Batken'de. Batken'in paydası hakem. Jallobatning paydası. Üç dört oldu. 3-4. Adamzay rayonu kulunu. Doksan üçüncü futbolcu gerek. VV kulunun oyuncusu. Erlan жақсы ойнады. Баткеннің темптері железно. Бірақ Жаллабатты да жақсы. Eşbalat. Blok. 7-3. Time out Batken'den. Jallobat'tan. Ulas sana zalı. O. Kasım işledi. Kasım. Esep sandары 4-7. Osman var. Fırat dostum, Fırat.
Batkent'in paydasına 8-5. Nurlan top oyunga koşot. Erdis. Bayradan Batkent top oyunga koşot. Kasım işte orada, Kasım. Diagonallık oyuncu. Bulutluk Kur'an'ın oyuncusu olur. Esep Sanlara 6-9. Cross bolgan ekan. Alas sana. Kosmo var. Siyazka. Satılganov, Bektursun. Так, esep sandары 7-10. Жаллабат 7, Баткен 10. Топ берүү Жаллабаттан. Аут. Avukka çaptı. Так, esep sandары 9-12. On 12. Bektursun padaşlап атат. Сола коймойм. Падаш жакшы аныкы. Жаллабат, жауап қойып Жаллабат. Так, көрелчі енді. Жамал Мусаев диагоналды ойнатыш керек. Жоқ. Антен болып қалды, антен. Yerimiz tavuda ekan, tavuda. Koş tiybesin. On 13-12. Jamal Musayev top soyunga koşat. Bekcan. Aksı rayonu. Ska klubunun oyuncusu 2002'de 3 gol çıkarıyor. Oy zaman.
Ernest Idrisov. Так, 14-14. Eshbolov. Yo'q. Erlan. Ernest akılga saldı, akılga. Esep sanlar 15-15. Sallavat 1 açko aldı koptu. 1 upay. 16-15. Ernest. Siyaska bek dursun. Hayır özgür job. Ernest без ошибка. Так, 17-17. Koslova. Batken 1 açko aldı got. 18-17. Tak, 18-18. Ernest. Stalbek.
Жаллаваттың пайдасыға. 21-21. Qasım. Yirmi iki. Так, тайм-аут поткенде. Так, ойын Мұрат. Анаке. Есеп сандары 23-22. Мен камераға тартқышайын. Біраз бірөге жооп беріп алғышайын. Баткен bir ұпайға алдық өткен екен. Жаллаваттан аутқа чабылған екен. Падач. Так, еш болып. Концовканың ойыны. Жаллаваттан тайм-аут. Ула! Егерде азыр 3-ші сетті дағы Баткен жеңген болса, ойын бүтөт, тоқтойт. Беш ойыз ғой? Баштайлы ма? Так, достар, 3-ші сет. Бірінші топ беру Баткенден болды. Жаллаватқа кетті бірінші ұпай. Бектурсун топты ойынға қошат. Ерлан. Екінші темп. Ставбек. Beş Polat. 2-2. Çayga var, kalaycı balдар bana. Kettin. Görüşürüz ha. Oldu. Встал, что-то встал.
Batken 4. Birinchi set negadir qiziqli bo'lgan. Tengdash borib Oşo bala'nın aklını bilmey aytamın, mına oşo. To'xtog'lik bo'lish kerak men o'yimcha. Azamat. Kaçırdı. Jeti 5. Wow. Oy. Sallat oyuna başladı. Kişine girdi. 8-5. Out'a çarptı aklı. 6-8. Ana sana Ruslan Padaçı. Fight. Oo. Siyasqa Bektursun, yaxşı oynamadı. Yaxşı жазғырды. Blok ketken. Ana. Out'a çarptı. Tak hesap sonları jeti oldu. Batken jeti Jallavat oldu. Bektursun. Malbek. Zalda bir daha orunduk yok. 3 oyun oldu. Qarаңыздарчы, бұл да болса bir волейболду qirg'izlar жақсы көргендігі үшін шындай отап ойлаймыз.
Usta. Esep sonları 13-8. On 4-8. Time out Batkenden. Так, ойын уланат. Сталбек топ ойынға қошот. Баткенден қабыл алу жақсы. Связка Жамал Мусаев. Блок. Бекжан менен Касымдагы өтө чоң балдар. Атайы Эрмишке койгон окшойт. Баткен пайдасына шешіліп тұр. Ruslan. Esep sonları mınage 17-10. Kasım toplu oyunga koşat. Ruslan. Temtin udabı gördünüzler. Ben oylayım Kasım'a öğrenken otam diagonalga. Adraka oyundan şüylengem oyundan. Kişine YouTube'ga. Жақшы. Жалауат Баткен. Ана саңа бен. О! Ойын жақсы өтті. Екі партияны Баткен алды, көрдіңіз бе? Ем ойнайды, ем ойнайды. Баткен беріп атады. Кадыр Жарматов бүгүнкү салтанатты мына ошо бүгүнкү чоң оюндун алып баруучусу. Мыкты деңгээлде алып барып атат. Нурислам, тилик. Bekbolov turdu Zakimov. Жалал тайм аут. 18-14.
Жаллабат катуу ойын болсо, эгерде ушул сетте дагы жеңилсе, болду, оюн бүтөт. Ерлан! Баткен топты ойынға қошат, Нұрислам қабыл алу. Қасым, молодец sana. Ernest istedi, kim istedi? Ben жетишпей kaldı. Bak, esep sanları 17-19. Ernest çıktı oyundan. 5 balot girdi orduna. Бек тұрсын связка топты ойынға қошы. Касаня. On 8-21. Жиырма 2-18. On 9-22. Ruslan to'sib qo'ydi Ruslan to'sib qo'ydi. 20-22. Kontsovkani o'ynaydi. Так, достор, o'yin qayradan ulanadi. Batken top o'yinga qo'shadi. Qabul alу. Jallovatda yaxshi. Qaytdi. Ernest Idrisov
Ernest'e 1. Жақсы қалау тілек жазыңыздар. Әр бір ойыншыға жақсы қалау тілек жазыңыздар. 23-21. Bekcan alıp çıktı. Yirmi 4-21. Time out Batkent'den. Vay mülake. Nurislam. Robotu koptu uçur. Out. Jallovat üçün жақсы шанс. Emi. 4-cü setni ko'ramiz. 4-cü setni. Tak dostlar. Başıntıp 4-cü set başlandı. 4-cü setin başında Jallovat toplu oyunga koşkan. Tilek'e karşı setka olgan ekan. Esep sandары 1-0. Эгерде мына ушул oyunda дагы Баткен жеңилген болсо, 5-ci setти көрүп калышыбыз мүмкүн. Анан жок, Баткен жеңген болсо, oyun машинтип соңуна чыгат. О! Походкасы башталса экен. Tosma var, out'a getdi. Eki. Ernest. Так, Ерлан топ oyunga kaçıyor. Staldık. Oyunu bir kança östür, xeyla жақсы östür. Жақсы өсөсүн, Кыргыз волейбол өнүгө берсин. Свой подач. Ой, молоке. Лазия, тилик. Нурислам, Медетбек уулу. Номер 1 Средняя Азия. Темповщик. Топ берүү Баткенден эч болуп топ oyunга кошот. Кабыл алуу Жаллаватта. Аутка сактуу. Касым эсеп сандары 5-3. Космо болгон экен. Аутка чаптыр. 6-3. Batkende mına şunday ulutdagılar da kolдоп калды.
Улуту деген билбейм. Так, тайм-аут Жаллабаттан. Так, oyun kayradan ulanat. Başırdı. Anas sana. Bekcan. Жаллабаттың пайдасыға. Так, 5-8. İslam, Azamat. Yerdi stop koyanlar. Ne degan? Так, 16. 6-10. Hatta aytқанда. Жаллабат 6, Баткен 10. Топ беру Жаллабаттан. Аутқа кетеміз. Сетка oldu, сетка. Нұрислам топ қойынға қосып. Osma var. Так, туғандар, әрбір ойыншының күйермандары болады, әрбір ойыншының жақын инсандар болады. Комментарий жазыңыздар. Мүмкін болушынша мына ушул шабылышқа класс деген нәрсені басыңыздар. Сіздерден еш нәрсе кетпейді. Жөн ғана класс деген бармақса. Тұрат, бетон деген қайманаты болуш керек. Топ беру Жаллабаттан. Баткеннің пайдасына есеп сандары 13-8. Beş bulur. Osmo biroq outqa ketgan ekan.
Так, esep sonları 10-14. Баткеннің пайдасына 15-10 екен, достар. On beşinci номерде екен. Ернис топты ойынға қошады. 16-11. Баткеннің пайдасыға емес, Жаллабаттың пайдасыға екен. Аутқа ұрықты. Лезвия! Sen bölüksün, inim. Stavbek, emi связка boydan kişi gerek. Так, esep sonları 14-17. Жаллабат 14, Баткен 17. Havlalı жақсы. Баткенден тайм-аут. Так, ойын уланат қайрадан. Связка бек тұрсын топты ойынға қошады. Массана. Ерлан. Капитан команда Джамал Мусаев топты ойынға қошады. Жаллабаттың пайдасыға. Мына өзіңіздерге де дана көрсетіп қойлы. 16-18. Баткеннің темптері білесіздер, железна өте.
Bekcan to'sib qo'ydi. Bekjan shot. Esep sonlari 1-day. Alas! Жиырма. Men o'ylayman Nur Islomni ishladi. Temp. Jallobat to'pni qo'shdi qabul oldi. Jamol Musayev. Ay, malaka. Vermis. 21. Odatdagiday o'xshash 1-day. To'paylar, sanlar. Batkan'ın faydası var. Batkan aldığa cildi. Time out Jallavat'tan. Buna gel. Yirmi iki. Top berүү Jallavat'tan. Oğlalı. Vermis. Связка Jamol Musayev 24-22. Batken 3-1 eşeğinde. Bak, Jallavat komandası çekti. Ola gel.
Құттықтаймын ағай. Жақсы ойнашты. Мына үшінде бұл шығарылысы жетіспейіз. Ақырқы ачқаны шул жігіт істеді. Өкем. Азамат. Жаңа жүрдің бі? Бар ойны. Ала. Силу азем неме. Так, достар. Шығалышты мүмкін болшыша бүт жаққа группаға бөлішіңіздер. Мына адамдар шығып отыр. Қырғыз волейболы, алға қырғыз волейболы өссін, мүмкін болшыша. Қырғыз волейболын қолдайлы, жоғары жақтағылардан қолдайлы. Әр бір ойыншыны жақсы қолдап, федерацияны қолдасын деген ниеттеміз. Ердис. Оғында губернатор болып тұрған Баткен губернаторы. Еми екінші команда бұл Жаллават командасы. Ердис Идрисов, жақсы. Так. Алимбаев болуш керек. Allah el шығып өтіп тұр. Бөлісеміз, достар.